MLA Dr. Numal Momin Hemprega Putak Lam Kaningje Kichok Chepu Controversy Teklong Si BJP East Karbi Anglong District Committee Pen Phirangke Me Kangni Kedamtang Parpai ni Phai Hinier ni number 26 Dwarbaguri constituency ke Parlo ke Kangadong along BJP Pen Kedeng Pon Public Interaction Program along Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Mate Bokajan MLA Dr. Numal Momin Hempreke Nangnelo Hemprek Pen Apar Jakong Kithe Long Tangluk Lasi Nonapor Hemprek Hang Thurong Pulote Ipi Chiru Thurong Popu Alangli Kaningje Putak Karbiang Longardo Pur Chodurasonsi Teklo Forum for Hills Autonomous State Movement Samson Teron ke Japon ke SA Sumit ke SA Ipesha Silapen Congress Atum Prek Jamadim MLA Momin Karbiang Long Aradaphan Langprot Lapusonsi Hemprek Putak Junodak Alam Kaningje Jok Ningkang Samsi Ningkipung Chupaklangsi Along Mominami Pi Ne Kailo Bang Sohur ki Chodut Mate Controversy Teklong Si Pai Ni Pai Pho Arni Kangsam BJP East Karbi Anglong District Committee Asa Hemate Bajpai Bhavan along BJP East Karbi Anglong District Committee Atum Phirangke Me Ingnipo Phirangke Me along PWD Board Chairman Long Singtong Bikaning Japon ki Congress Atum Jong Hile Jasong Pen Me Phi Kai Pusatami Thangnat Aleri Hemprega Putak Congress Atum ki Ha Central State along Lam Kipalipuki Aphia Lamdu District along Anta Chingbai Bangdi Jong Hile Akimi Chekrong Pusitami Wadatum Nangchini Pusi Ningji MLA Dr. Momin ke Hemprek Agency Kaningji Lasi BJP Pen Alangli Phan Pilong Action NGPU Phirangke Tum Karjo Hut BJP East Karbi Anglong District Committee MAPU Roland Killing Kaningje Pon ke MLA Momin Kaningje Lam The Non Anta Klardak Long Lelang Alangli Jongjong Kaningje Alam Tahai Bangso Putak Nitum Thangnata Kipudun Jalam Abi High Command Atum Si Langponpo BJP Atum ke Aprang Pen Non Anta Hemprega Phan ke Stand Clear Sidu BJP Government along ke Small State ke Seng Agenda Ta Do Lasikumar ni Kupini Lam Kaningje Det Pute Kithedung Alam Kali Athe MLA Momin ke BJP Spokesperson Kali Puta Kiling Asang Ho Ningje Lason smaller state ke hang do Moisi jitia time frame isi apolo pute lagai lembek BJP Atum dak jot kali non men dak piwang buda to konane bang dak budu ti la seji peke sason si konane mo la bangka pornang lelu te la bang solution BJP ke smaller state agenda dolo sida me along tin kade la bang kang sailong lang konasi pine bang apolo te lagai long be la bang ako especially chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke pudelo non prabjin pen chiklo jon joniang bang tripartite talk dui dake council atum do po Karbi Anglong pen la Hemprek ke hang asong ando po central government state government dusi chief minister initiative and home minister kalte prime minister level talks do po sanade la Dr. Momin apucha ko na so se banela banke party level to masik action NNA alam mang nitum chini ne estame la banke party do men ki pugela helo je maduta spokesman tuan bahra banke TV media thin olam jai nang ang bajing spokesman kali kali lasi pule la solama bangke ala chief minister mathang bisi bangipu party of president da dolo dilip sarkar do nitum da dolo MLA da do MP tumta do minister tumta do district of president tumta do senior tumta dolo zoni se bang chief minister tang se bolo je MP to MLA to minister tumke non labang so election aprang ke na tum kado kawi sitame press media tumlong lahe ni do tabre lasi press media tum ke masing ni ma po bangge mo penalangi elo silahe tum singin je po asi non mane koman kini ni det pulutan te labang ke nil tum da alang gute afute sa bangge ni tum da long le lapen exact kopi to ngali da la long la belang asi lahe kado kang sai bangke nili tum ke lage state tuma bangdo la si istera tumta bang la da theglong lo ko te mang na al lo ko ta mi tum so teng ko ko ta so teng chi mai ko sida mo pen clear lo ke autonomous state la ma bang ke la ke ko mane individual ko bang ke beleg lo sida party bang ke ditum ke clear je autonomous state bang mera thal no bati national alidar atum LK Advani pen chenglo Rasnath Singh pen chenglo Kapil Gaon pen chenglo pini chief minister anta non head jo 27 28 organization pen ching ki hudanta
Dispur lo ngacing kihudan ta pinie bangke oton masera lama bangke Prime Minister penon Home Minister penon tripartite talk ke nandu ipu pulutan de ladake thang agonde veloke aku de kama velo mati oton masera lama bangke lasi daga bangke BJP pu party in benta clear lo tapi sarkar in benta clear lo Chief Minister masih initiative nang endon pulote sarkar ada ke clear lo mati oton masera lama bangke lapen Chief Minister ada di pulong bang batai tin tapi oton masera lama ke banglang ni kan dak ni dak bangke Kasi otonomas era lama pun থাকে লাগে দাকে বিজেপি সরকার আপন বিজেপি পার্টি পেন মানে ক্লিয়ার লো লাগে দাদা খান আকু রকাম আবেল সিমো পেন নিলি পুলো যে কংগ্রেস আটুম দাক কোনা নিকা নেকে দেশ হল লো পিনিয়া বাংকে ডিস্ট্রিক্ট along তা রেজুলেশন মাসি এনে লাং otonomas era পুঠা স্টেট তোমকে লাগে আফিলাম লো ন্যাশনাল তোমকে আফিলাম লো ন্যাশনাল লিডার তোমকে otonomas era লাম কে লাগে চিনি মে চিনি Rahul Gandhi bang udah Chile, pulutan te, pini ya bangke, lasila lama bangke, itu mah bangke clear lo dak pensi, dia nangtum jang si, Fiji burning, la bangke nangtum, la ke kiklaim tama itu drama, pusi nili tum dia pusi, ate, conspiracy do rada fan kita mah uji fan lapen politically bangke motivated po bang si itu ate, double standard, alang tum polisi, alang tum sarkar do hota clear. Alam tuma party pada la solam ke clear kali pulutan te pinia bangke la solam ke nie po bangke lage dake alama masih velo mesti nantum cepak lang dano district cepak lang dano national la cepak lang dano state cepak lang dano laso ha Omor Singh tiso ho dak parliament long nie po hota lang tu autonomous state pulutan tu autonomous leader of the opposition ke alangke Deputy leader, puluh tanda Omor Singh tisu ka lam niye bawa bagalang da support नहीं polo, lam itu bagalang dan ये नहीं का हाँ वो जो कहता है वो कहा है वो तो माने वो तो सच है, वो निये तो नहीं polo थोड़न pen, niye तो नहीं mati, kang nek duncoy, ba du duncoy polo te alang तुम्हें कपिल dak